Kubor nakaslem jong unongsan hima. Usambut Menteri Rangba Kajelau ba snia bahalang dhar habagya kren bikinong thok khubor ulay thu ba ka sarkar kalapha ekasithi banpen kan mau shikinong yelam ke HPC bakila ai por ki hadu ka shphau tarek uyayong 8000 arpulai ban ay ka jubab uba snia bahalang ulay thu ru ba ka sarkar kan ap ya ka jubab ka jongki batkin sa shem ya ka sienjam shakman shu lay thu ru banak leng ke HPC kalapan por salai benai na ka sarkar bakin jubab hanray na kalyang ka sarkar kala ai por tang hadu ka shphau tarek uyayong Nakalyang ba dhar ulay thuru bahagi benai beladap ka sarkar kala dap ban ay ka blueprint shikinong ilam ke HPC bakin pit benia bat ban ay jubab sya ka sarkar shu la ong yaki bakin jubab ya ke ka baki kwa bat ka sarkar ru kan sa shem ya ka rai hadien bakila yo ya ka jubab namar tu ngam kan mau ke exact date before election la dan meeting bat ki shu ni once again bertu sudem tinggal ay blueprint sa situ committee tama 2 point of election te imat for election tingi ya bon kami barok la don sa cikala jom tinggal pan por imat kumbalay na barok la ko la ba trof lo ka bala te menin ngala song meeting ha the level of my level ha gede be urban department tinggal pan por slime na tinggal ara min slime na la simple tinggal thok mesti menin siki ba din reply ni soal 10,000 april nata pa sa tiga korban in up sa reply soal 10,000 april nata ka ay reply ni sa kodo if necessary ini berbeda besar mungkin kan urang kan bala ng persampu keluarga kan bala ng persampu keluarga ada ke por dependent no te kumni pa pitip na tu por na circulation tanda ma devolution but on the first day I assume office na la khot bitin ganiro meaning la tau sisiki mean please reply kalau yung blueprint bingil IAP what is your opinion the market reply Sharman yung high level committee sa khot na ka jo bitin na halo ko discuss kabut sistem bafio ekon Gatu. dot kan salon committee do high level committee marteng teng piga ngira de kuwe bat ka ko step in na ta ka daw la ay ka fal ko leki bikin reply na ta sa ko din discuss there on ka first phase in pendek saya ni kejing kedai iki na tak mo go man discuss what are the best thing we'll do that ni me jaka ban long makan itu we have to come with a good project there lagi kenal udah bukta kejing udah kadang benar jumpa apa kibulok besar de kidon kibulok genuine legal settlement ya kita ngin kenso ngin kan zakat kibadai 342 families we'll go ahead with that ya illegal will just get it from the things kabut kabasai kalau bayi ini kibulok genuine na kita illegal settlement illegal settlement tapi illegal teh illegal kamu ni kering illegal ini kan ibadah ini kan cuma simple is that kita kira orang willing untuk kita buat ini. that's why we are here to get a call from them before 10 open